huwa rari ħafna dal-kanser. U speċjalment tiegħi being fejn kien ġo xatka huwa uniku fid-dinja. Qatt maraw Ewing sarcoma ġo sciatic nerve, ġo fih. L-iktar ikun barra xit tal-ekraw, imma li jidħol fih qatt maraw. Allura tkun unika, allura kull ħaġa jippruvaw isak il-guinea pig inti. Qed tifhemni. U dik ukoll mhux bħal pereżempju qed insemmu jiena f'breast cancer li llum il-ġurnata ta' God għandna 99% breast cancers la darba ma jkunx infirex li jiġi trattat. Jiena f'colon cancer, testicles cancer, daw huma kollha cancers li illum il-ġurnata nafu kif irridu nitritjawhom bleżat. Fil-każ tiegħi kienet matter of a trial and error kważi. Luckily, thankfully, għaddejna minnu. Kemm il-round għamilt ta' dal-kejmo? 14. U 14 mhux nidħolu noħroġ, 14 kull darba ġimgħa sħiħa 5 days isu l-isptar. Day and night infusions round the clock, ġifieri jibqa' day dan. Mbagħad nagħmel ġim oħra d-dar